Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Syufaat dari MelakaFX.com. Okey tuan-tuan, so ini adalah sesi mentoring kita untuk 23 bulan 7 2014. So terima kasih kerana masih lagi bersama saya. Baik, kita dah nak raya ni. Basically ini adalah sesi terakhir untuk minggu ni lah. So Isnin of course kita raya, so takkanlah saya nak buat sesi ni masa raya kan, tak senonoh pula. So most likely tak ada, tetapi insyaAllah kita akan maybe sambung hari Rabu. If insyaAllah kalau ada keizinan hari Rabu, kita akan ada satu lagi session. Okay, so Monday we take a rest, kita ada holiday sebenarnya hari raya. So tuan-tuan enjoy yourself. Okay, so I'll start with gold. Baik, so basically gold semalam ada sedikit penurunan. Opening somewhere at open 13.11 and close at 13.06. Tak banyak lah just like berapa $5 loss sahaja. Okay, pada saya as long as gold dia punya low dia ni dia duduk lagi atas daripada sini, this is low, this is higher low, still attached, no problem. Maksudnya dia punya bullish continuation ni, yes, still ada lagi. Yang agak menakutkan sekiranya dia break ke bawah, dia punya new low become lower than this low. You see, kalau misalnya kita new low become lower than this one, yes, then saya I should rethink of my strategy. Bahawa masa ni I'm bullish on gold, you guys pun dah tahu. Okay, kalau saya buat satu trend macam ni, kalau kita nak tengok saya buat satu equidistant channel. Okay, this is basically two trend line, okay, aligned together. That's why nama dia equidistant, maksudnya equid tu maksudnya equal distance, right? So let's say this new candles and the candle after that boom drop somewhere here. Okay, so kita tahu dia trade dalam satu channel menurun. Kalau ada new low, that is basically lower than this low. Kalau tak, kalau macam ni, yes, it is still attached. This trend line ni daripada bulan Jun sampai sekarang masih lagi menunjukkan bullish trend short term. So our initial target ialah untuk dia break somewhere at 13.30. Okay, this time round, last time dia dah break, tetapi nampak tak selling pressure besar, kemudian small candle, boom, dia break ke bawah, not convincingly break. Kalau convince tu macam mana? Convincing macam ni, besar, long white candle, atau dalam gambar kita long green. So maybe you need a long green candle to break this one. Trend line 13.30. Yes, itu yang akan kita tunggu. So not much into gold, tak ada banyak sangat. Alright. Yang paling menarik pada saya ialah EU. Yes, yay, we actually had a nice breakdown here. Dia dah break 1.35. Okay, saya nak buang ni sekejap. Okay, nice break below 1.35. Nak ada student tanya saya, Cik Syuat, macam mana dah break? Okay, betul, ada 3 cara main. Nombor 1, tonton boleh letak satu sell stop dekat 1.35. Okay, new order, instead of instant execution, just change it to pending order, and then you click at type, pergi kepada sell stop, right, and then put price dekat sini 1.35. Right, so anytime the price hit saja 1.35, boom, ke bawah, open up sell position already. Macam ni dah terlepas kan? Tengok boleh tak? Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia dah duduk bawah daripada 1.35. Okay, so mungkin kalau tuan-tuan nak sell balik, nak sell, bukan sell stop, dia dah jadi if I'm not mistaken, sell limit. Katakanlah terlepas. Okay, itu cara pertama, dia ada breakout, letak dekat sini. Okay, cara kedua, dia dah break. Cara pertama tadi kita letak satu sell stop dekat sini, sell stop, sell limit tuan-tuan abaikan sekejap. Okay, sell stop. So bila dia hit sini, pom, open stop position. Cara kedua, bila dia break ke bawah, biarkan candle to close, and then hari ni baru kita masuk sell position, sell. Okay, sell, confirm breakout, confirm buat masa ni lah. Yang ketiga ialah cara saya yang saya suka, biar dia break, and then saya nak tengok dia patah balik.
dia retrace sedikit balik, atau kita panggil last kiss, ciuman terakhir. Last kiss sampai mana? Maybe sampai 1.35. Kalau tak sampai pun maybe a little bit je, nampak satu reversal, boom, saya sell. Ada juga orang yang akan tukar ini, dia pergi kepada sell limit. Boleh, tetapi saya, itu bukan preferred strategy saya, so saya tak nak lah tunjuk itu. Okay, so my preferred strategy is the price break, and then kita biarkan dia apa nama ni, maybe turun sikit, and then retrace balik. Ada sell reversal, ada reversal di sini, dan I'll take a sell position. Stop loss saya di atas 1.35, maybe 10-15 pips above 1.35. Okay, so basically ada 3 cara untuk tuan-tuan trade. It's up to you. Tetapi saya suka tunjukkan tuan-tuan risiko sebelum ambil ni. Now, saya dapati this is high, this is low high, low, this is lower low. So basically ini ada satu trend yang menurun. Kalau saya buat macam ni, wow, very good. This is very good, seriously very good. Nampak tak tadi saya ada masukkan, okay, let me check. RSI oversold, naik sedikit 30.15. So nak sell dekat oversold area, I drop it. Tengok, setiap kali dia kena kat oversold, dia akan bounce balik. Setiap kali pecah hampir-hampir 30, dia akan bounce balik. Tengok. Setiap kali hampir-hampir bounce balik, setiap kali hampir-hampir bounce balik, bounce balik. Okay, bounce, bounce. So adakah tuan-tuan nak sell now? Okay, kena perhatikan tu betul-betul. Do you want to sell now? Bukan do you want to build a snowman? Okay, itu satu. Momentum wise on RSI agak meragukan kalau tuan-tuan nak sell. Satu. Right, yang kedua, how about volume? Talk about volume. See? Yes, dia break, tetapi break ini tidak, kalau dibandingkan dengan volume yang masa doji ni pun, volume masa doji lebih tinggi daripada break. So dia agak tidak meyakinkan bagi saya. Okay, agak tidak meyakinkan bagi saya. So I'm not going to take this trade now. Apa yang saya nak buat ialah okay, cuba perhatikan ini. Saya masukkan satu MACD. Tengok tuan-tuan, nampak tak? Yes, ada kemungkinan, saya kata kemungkinan berlakunya sebenarnya Oi. Okay, let me draw this line for you. Ada kemungkinan berlakunya divergence. Kemungkinan. Alright. Ini, it can still go further down. Price boleh turun lagi. Yes. Ada kemungkinan. Sebab kalau nak entry sekarang, boleh tak? No. You cannot take a buy position. Kenapa nak buy? There's no reason to buy here. Sebab tak ada pattern. At least kena tunggu satu lagi hari. Right? Ini pun masih lagi menjunam ke bawah, dia belum melengkuk ke atas. At least kalau dia melengkuk ke atas tu adalah harapan. Contoh macam ni, bearish divergence, poop, nampak dia start turning down, then you know, wow, bakal ada divergence. And then wow, ada satu harami, and then satu apa nama tu long upper shadow, and then dia ada resistance level. See, very good. Whereas ni belum. So currently kita nampak, yes, the sellers are still in control. They are selling euro right now. They are selling euro and buying USD. Tetapi momentum wise dia kata berhati-hati. MACD pun kata berhati-hati. Ada kemungkinan it will not last long. So mungkin kalau tuan-tuan nampak signal untuk divergence, nampak entry reversal bullish, then you might want to take a buy position. Sebab longer chart kita masih lagi bull. On longer chart kita masih lagi bull. Kalau katakan dia boleh break this trend line ke atas, it's even better.
it's even better. Okay, so interesting setup untuk EU. Wow, looking forward. Saya akan masuk insyaAllah sekiranya dia return back dan satu candle close above 1.35, mungkin satu bullish engulfing ke, and then ada divergence. Yes, I might be tempted untuk enter a buy position. Else saya nak tengok perkembangan dekat sini. Kalau misal kita dia boleh retrace back and then ada reversal pattern bearish, let's say somewhere here, tak ada satu bullish yang besar sangat, kecil bull, tiba-tiba boom, satu bearish pattern, I will take a sell position. Other than that, saya akan sit back and relax, enjoy the holiday. Orang duk sibuk makan kuih, bermaaf-maafan, kita lah trade nak kena tampar. So jangan. Okay, so yeah, this is festive season, so relax, enjoy your holiday. Right, so this is setup for EU. Saya harap tuan-tuan faham. Considerations kita kena ambil. Kalau siapa yang nak masuk sell position, tahniah. Seriously, tahniah. At least you are up like 33 pips. Very good. 33 pips. Very, very good. Very good. Okay, so very good. Kalau siapa yang nak masuk dekat 1.35, very good. Okay, yeah. Saya tiba buka sini. Okay. Now, GU, I'm not entirely bearish about GU. Saya nampak ada probability untuk naik. There are some important news coming up. Okay, today at 4:30 PM. Okay, so this might change the view. Saya masih lagi bullish on on Great Britain pound. Cuma saya tak ambil position di GBP USD sebab saya dah already take a position at GBP JPY. I'm bullish here. I'm bullish GBP JPY, GBP JPY. Cuma it is a long term setup. Stop loss saya jauh, sini atau sini saya kena tengok balik. Tapi memang seriously besar, nearly 400 pips. Target saya pun jauh. You guys know that already. So I'm not going to take GU, not at least until dia mungkin turun bawah lagi sikit, saya nampak reversal, mungkin saya tempted. But masa ni no. Okay, it's no for me in GU. Australia langsung saya tak minat. Okay, NU very good. Kita dah already profit here. I hope you guys profit sama juga. Alhamdulillah. Okay, on daily, on weekly chart right there, very very nice. Apa nama ni, pattern, resistance sama, divergence sama. What else could you ask for? Cuma saya kena ingatkan tuan-tuan, there's a possibility untuk bounce back because tomorrow morning at 5 AM ada official cash rate daripada Reserve Bank of New Zealand. Nampak dia naikkan 3.5. So for carry trader, they are going to look for this one to buy kiwis, kiwi dollar. Sebab carry dia tengok dia punya ini, apa nama tu, interest rate ataupun cash rate. UCAT not entirely. Saya not into UCAT now. Saya tak nampak lagi short UCAT ni, belum lagi. Not H1 yeah, dia main dekat sini still bearish. Okay, apa yang saya nak buat, maybe saya nak cari satu sell reversal pattern here. And yang ini kalau saya buka RSI di H1, saya expect RSI untuk naik sehingga overbought and then turun balik, barulah saya tempted untuk sell. Macam ni. Macam ni. Ini pun boom, dia bounce back. Wow. Other than that, I'm not going to open any position. Belum lagi tempted. EU very good. Kita dah masuk somewhere here. This is where kita masuk untuk breakout. Pom. Okay, kalau tuan-tuan takut USD jadi macam ni, EU no problem. Okay, it's your choice. Tuan-tuan boleh masuk on breakout, on kena level. It's either one. It's up to you guys. Okay, tapi dia hampir kena kita punya first take profit. My first take profit somewhere here 36.47 atau saya genapkan 136.5 sebenarnya. Okay, I might want to change this one so that it won't confuse you guys. Okay, somewhere here. Alright, and then second take profit saya di 135. Okay, now I'm going to tell you guys, this is going to be a huge rally ke bawah sekiranya dia dapat break.
Seriously. Kalau dapat break ni, I'll tell you, dia boleh jatuh sampai sini 131. Apa dia punya indication yang mana Japan boleh kuat? US stock market. Okay, jikalau tuan-tuan tengok US stock market, ini adalah Dow Jones, right? Ini adalah S&P 500. Now, jikalau kedua-dua ini mencatatkan kejatuhan yang ketara, bear, kejatuhan yang ketara, Dow Jones juga jatuh. So investor akan beralih kepada safe haven currency ataupun safe haven asset. Of course, kalau asset, they will go for gold and silver and mungkin platinum, palladium mungkin. Tetapi kalau dia orang pilih safe haven currency, I bet you the ultimate safe haven currency now adalah Japan. It's not the US, but it's the Japan yen. So EJ kita akan nampak turun lagi. UJ pun sama, mungkin not much of it, tapi kalau dia boleh break this level 100.773 ni, jauh dia boleh jatuh, right? Kalau ini kalau. Dan sama juga macam DJ, kalau dia boleh break ke bawah ni, bye bye my setup. Maybe I'll take my loss here. Tak apa. Macam mana saya nak tahu saya nak keluar daripada trade ni? If they break daripada level 72, because this is low, higher low, still higher low. Tapi kalau dia catatkan even lower low than this one, I will exit the market with loss. At least like 70-80 pips loss, guys, no problem. Okay, no problem. So ingat, the ultimate safe haven currency currently is yen, Japanese yen. So EJ is the best setup. UJ ni pasal US dollar pun safe haven currency, so Japan pun safe haven currency. So bergaduh. Yang ini EUR tengah lauk, ada problem. So Japan, orang akan buang euro dan akan pergi ke Japan most likely. Great Britain still strong on fundamentals, So ini adalah the best trade untuk tuan-tuan masuk kalau nak beli Japan. Beli Japan. So you sell euro, you buy Japan. Okay, apa indication dia? Tengok kepada stock market, both the DJIA and the S&P 500. Okay. Alright. So ECHF, okay, very good setup. Saya harapkan dia jatuh lagi, tapi tak, dia masih main kat sini. No problem with that. Okay, so saya rasa itu saja untuk hari ini. Selamat bercuti kepada semua. Mungkin saya akan buat satu lagi special report untuk gold yang akan saya kongsikan dengan semua orang, di Facebook. Tapi masa ni for you guys, so saya harap ada yang dah profit, ada yang dah buka real account. Very good. Ingat risk, tuan-tuan. Okay, saya cuma bagi trading idea. It's up to you. Nak masuk bila, apa level nak masuk, it's up to you guys. Right, saya ada di sini, so no problem. Okay, so take care. Selamat Hari Raya kepada anda semua. Maaf zahir dan batin. Saya harap saya dapat jumpa tuan-tuan lagi. Okay, so terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.